Supreme Court leiriba N Biren gini haiba viral audio tape ki case pendana saikre amasung wakat amasu dismiss tawkri Manipur thokliba irang asiga mari lainana hanagi minister nangthomam Biren gi khonjel ni haiba audio tape ki case ka mari lainana Central Forensic Science Laboratory na sathariba audio recording test tawbigi mawng asida Supreme Court na pen na wafam sing thamlakhri Central Forensic Science Laboratory na audio clipping adugi asum aran khangdonaba sathariba thabak sing ko na piba direction digi na thairaga lana salaga leiri haina Supreme Court ki Justice Sanjay Kumar amasum Justice Chandra Sharma gi bench na phongdokre court na hangmadi audio dugi asum aran khangdu o haibanati viral satkiba audio du yawribu khonjel adu hanagi minister N Biren ga sanabra haiba khangdokna ba khankibne bench aduna additional solicitor general Aishwarya Bati da hai video dugi asum aran thidopagi mathau akhoi tadi CFS yelna sathariba thabak sing lana sali pakhum lai thok lai sin tawraga khumlaga leire amasung ko na video du asum mani natraga sumdabani haiba khangbagi pambagi mongda CSF yelna lawraga leire amarum da hanagi minister N Biren gi masanu pina case adur yawjagi haina thagarakibe application su ko na dismiss tawki hiramashida imung munungna yawkshin banatraga wapam thamba yabana ti haina bench aduna mek sin phongdoki sathariba case asigi matangna tharakiba interlocutory application ki matangna ko'na hai case asida yawkshinna ba tharakiba application adu ko'na reject tawi sathariba case family support program nati masida masa nupina laklaga court ta mating pangba yaba nati senior mana mating pangdrabadi masigi implement asi yaba ngambaiki hanagi minister gi imung munungi miwe mana tharakiba application adu khanana ba ground rule laiti masigi application si matam sana pending thamba sina atopa organization singdagi kanadabada khut thingjalakna batanja pibuga managani haina kona thangki sadakhibi hearing atuda Kuki Organization for Human Rights Trust ki maikede lebriba advocate Prasan Bhushana wato wasi thijinna ba special investigation team ama semlaga thijin hanur batakshinki hanagi se minister N Biren lairamba lenga aduga manaba lenga amana Central Forensic Science Laboratory asi control toraga leibana masida kaya yamna singna thabak tawgudagi haibigi singnabu lei haiba akan wafam si thamki wafam aduda bench ki maikede gi thamkibadi administrative control na maram oiraga organization amana sumna thapak tawba tawdabagi wafam nahakna singningai leiti aikhoigi mapani ki organization ama purakna batawgani solicitor general Tushar Mehta da atopa court amada thabak leibana case asigi makha tabi hearing August 15 da makha sa thanaba lepki mamangna Supreme Court na makhoina direction pikhrabasu lik oirakhiba audio tape adugi anoba report pirakna bahaibada thabak pangthok pangam khidaba adugi matungda court na wahang hanglakhiba lekhrabani haukiba me manga hanagi Chief Justice of India Sanjeev Khanna na lusingba bench amana lik oirakhiba audio dugi aseng sengdagi matangna report ama pirakhibani amasum state ta anoba report ama pirakna ba khankibani Matamadu the Solicitor General of India Tushar Mehta na pikhalak par sil cover report ado hangdolak yenglaba matuna Supreme Court na masigi matangda state officer singna thigana ba khankibani Manipur government na court thamlakhibani anauba forensic report ama pikhalakna ba sem sari haina phungdokhiba lekhibani haukiba sahi gi November 9 da Chief Justice D.Y. Chandrasu na petitioner oriba kohorda audio clip ado asumbani haiba unaba khudam pinaba khankibani amasum truth lab na di khonjel adu sada maudraga humdoi di hanagi CM gini haina report thamlakhibani haina pausna makhatari Kuki militants na naga sing da amuk suki halamle khulai matik sana paiba Kuki militants na amuhana naga lomi sing na masagi lopham da law suduna leiringai da ki halamle haina Foothill Naga Coordination Committee FNCC na phongdorakli FNCC na thadorakpa chirolaman hai Kuki militants na ireng amadi manak nakpada leiba naga ki khunsing da tha sigi tara amadi taraga manga da sanglaktuna naga singna masa masa gi lopham da law suduna leiringai da ki halamani thawdo osi taraina lawdi Kuki National Front KNFP gi kangbu na namduna sangsilaktana naga lawmi sing da ki halamba si pamdaba thawdo thokna ba khona bani haiba wapam thamladuna karamna phongna afaba makhal gi khulai sing paidana Kuki militant sing se toksin tawri bano haibasi asabu hang am oiri Kuki militant sing sa tharali ba thawong si naga miyamda atamdana singna bani haiba wapam phongdorakli Shirol sin hai naga sing yoina naga miyam kaidonungda aki akhang marakta lehaloi lehanbus pamdi kariguma Kuki militant sing na khatana pamda ba thawdok sing thokna adumak sin ba thoklabadi makhoina tarogli ba khongthang khudingi pakhum pinabagi damak naga sing amato ina sem sadnu lei habo kaw gonu haina warning tarokli
कुकी मिलिटेंट्सना चथरक्लिबा का हेनबा थबक थौरमसिंग असिदा मरी लेनबा अथॉरिटीसिंगना लौफम थोपा थौदांगसिंग लौदुना एक्शन लौखत्रबदी FNC सिना नागा तापा मफमसिंगना कुकीसिंगना संगबा थिंगबगी खुंजंग चंगसिंगिबा मखा तारकलोय हाइनिंगाय लेति हाइना वाफम कया सिरोलसिदा फोंदोरक्ली तप्ता मसाय एंटिसिपेटरी बेल पीख्रे कुकी चुरचांपुर पुलिस स्टेशन रजिस्टर तौरखीबा 0 FIR मरी लेना सकनाइरब सिसक तप्ता है खंगनब लौक्राफम जयंता तप्ता मसा है खंगनब माइबम प्रियोबु सेशन जज विष्णुपुर निथोकाब नुमिता एंटिसिपेटरी बेल पीख्रे लौक्राफम जयंत एलाइस तप्ता से हुमफुगा मंगा अपोप एल बिजोय नारायण ममांग लेकाय माइबम प्रियो एलाइस तप्ता मसा से कुंथ्रागा अपोप सरर हैरोक पाथ्री काबो लेकाय हौजिंगना हौबम मरक लौरेमम लेकायद लेबा मियोयनी सिदा निथोकाब नुमिता एंटिसिपेटरी बेल अदु मखोगी काउंसिल एडवोकेट M एंटोनी अमसुम एडवोकेट Y सुरेश की खुथांगना पीखिबने हौखिबा जून 13 कोर्ट असिना पिटिशनर ओरिबा तप्तागी मथक पुलिसना करिगुमा मखल अमतगी एक्शन लौखत्प यारो हैना इंटरिम ऑर्डर पास तौखिबने कायखोमांग हाउकिप कौबा मियोयमना चुरचांपुर पुलिस स्टेशन थारखिबा 0 FIR ना हाइरिबदी लौक्राफम जयंतन सही कयागी ममांगदगी इसाईगी मवोंगदा कुकीसिंगबु सही थांबगी थबक सथयाखि केस अदु मोइरांग पुलिस स्टेशन ट्रांसफर तौरखिबगा लोयदना मोइरांग पुलिस स्टेशन 0 FIR दुगा मरी लेना FIR अमा लौखत्रे पिटिशनर की काउंसिल M एंटोनी ने थांखिबा वाफमदी केस असिगी पिटिशनर असि मिसम नियम सुमांग इसै सलगा मियाम वखल तहनबगी थबक तौरिबने पिटिशनर सिदा फुरुप अमतदा खतनबा हौबा लेति मरम असिना एंटिसिपेटरी बेल पीपीयू हाइकि नकल अमरम स्पेशल PP ना पिटिशन अदु काकथतपिनबा कोर्ट थाइजखि कोना पिटिशनर की काउंसिल स्पेशल PP की वाफम तारबा मतुंगदा अमसुंग कोर्ट की केस की रिकॉर्ड सिंग येंगलबा मतुंगदा पिटिशनर सिना केस असिगी मतांग थिजनबदा मतेंग पांगदुना लाखि पिटिशनर सि वहंग पोहंग सथबदा महना कुकी लेन हाइना मिंथोन इसाईगी सीरीज अमा फोंगदुना लाखि इसाई सिंग अदु मागना कंसर्ट अमतदा सकप लेति अमसुंग फुरुप मसिलगी मरक्तु वखल फाउदोकनदबा थोक्तनबा मखाताना इसाईसिंग रिकॉर्ड तौद्रे मागना प्रॉब्लम थोकननबा फुरुप अमतदा खनबा हौबा लेति हाइना फोंदोखि फिबम असी येलगा महा कस्टडियल इंटरोगेशन चथबगी मथौ तादबना पिटिशनर्सना केस असिगी मतांगना थिजिनबदा मतेंग पांगनी हाइबगी थाजब थंबगा लोइनना एंटिसिपेटरी बेल अदु पिखिबने मा कोर्ट के अयाब याउदना मणिपुर थदोलगा सतप यारो हाइखि माइबम प्रियो एलाइस तप्ता मसाना थारखिबा अनिरकसुब एप्लीकेशन अदुदा पिटिशनर जी प्रोफेशनल ओइब सेसकपा अमने अमसुमा कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा की मे थादा वायरल वीडियो अमगा मरी लेना पुलिसना फारुब लेरे माक मे 15 बेल थदुरखि माक लोइनना नक्राफम जेंदा चुरचांपुर पुलिस स्टेशन दा कुकी फुरुकी मियो अमना थारकपा 0 FIR गा मरी लेना मोइरांग पुलिसना फारुब लेरे जून 13 दा कोर्ट असिमगना इंटरिम प्री अरेस्ट बेल पीखिबने अमसुम बेल ऑब्जेक्शन रिपोर्ट कोर्ट असिदा कोना लाखबने पिटिशनर ना मागना फुरुप अमतदा खनबा हौबा लेति माकपु पामजबा मियामगिदमा कवर सोंगसिंग सक्सबतनी माकी थमोइदा माक फाखिगद्रा हाइबगी मिपाइब लै हैना फुंदुखि ममांगदा वायरल सखि हाइरिबा वीडियो दुसु माका मरी लेनदि मा मिंगसा थिनबा कनागुमन एडिट तौबनी हैना फुंदुखि लोइनना एंटिसिपेटरी बेल पीबीना वाइजखिबने बेल ऑब्जेक्शन रिपोर्ट पल्लिबा वाफमदी एस हेंगसाम विलेज तगी खाइखुमांग हाउकिबना पिटिशनर तप्ता मसागी मथक कुकी सिंगु मियामना तुकुसनब इसेसिंग सखि लोइनना मखोइगी एल्बम सिंग अदु थिंगजनबियु हाइबसिनी कोर्टना पिटिशनर की काउंसिल स्पेशल PP अमसुंग केस की रिकॉर्ड सिंग येंगलबा मतुंगदा पिटिशनर से केस असिगी मतांग थिजिनबदा साउना मतेंग पांगली ममांगदा वायरल सखिबा मणिपुर की सक्तम कायब यारोय कुकी तुमना हाटखदबनी हाइबा एल्बम अदु माकी मिंगसा थिनबा कनागुमा खरने एडिट तौबनी लोइदना मांगना कनागुमा अमतदा खनबा हौति माकती फैंसिंग की अपामा मतुंगिना कवर सॉन्ग सिंग सकपनी हाइना थमखि मखाताना माक फुर मसेल की मरत नुवाइतबा थोकनबा इसै सकलोय हाइना थाजबा पीरबना मा कस्टडियल इंटरोगेशन चथबगी मथौ थोइना तात्रे मरमसना माकपु एंटिसिपेटरी बेल पीनबा कोन अयाबा पीखिबनी हाइरेनसु पाउसता मखातारी रिम्स ता खोंगी सरु टेकपगी ऑपरेशन तौनबा पुसिनखिबा नुपी अमा लैखिद्रे मसागी मयुंगी सुमांगदा तुसिनबदगी ये थंगबा खोंगजेंगदा सरु टेकपगी ऑपरेशन तौनबा पुसिनखिबा नुपी अमा डॉक्टरना पंगथनबा हिदाक थाबदा लेखिद्रे मियामना मारा लेबा डॉक्टर मतिक चाब सेराक पीगदबनी हाइदुन रिम्स थोमसिलखरे लेखिद्रबि नुपी दु अवांग सकमाई लैपत्तेगी लैश्रम निंगोल हिजम ओंगबि इबेमसा से यांखगिनि थोइमा पुरोइबा मोहेन कवि माकी क्लास 8 अमदि 3 तमलिबि मसा नुपी अनि लेहौरि
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯔꯥꯒ ꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯗ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯇꯨꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨ ꯇꯦꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯣꯒꯁ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯔꯤꯗ ꯑꯣꯔꯊꯣ ꯋꯥꯔꯗꯇ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 8ꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯪꯊꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇ ICUꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯨꯛꯅꯈꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯕꯗꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤ ꯂꯩꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯂꯣꯡꯖꯃꯣꯡꯕꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯒꯤꯇꯥꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯦ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯗ ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯇꯨꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯀꯦꯖꯨꯑꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯠꯅꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯈꯣꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯡꯗ ꯁꯔꯨ ꯇꯦꯛꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯊꯣ ꯋꯥꯔꯗꯇ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯇꯦꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯒꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯁꯥꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯃꯁꯥꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯗ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯪꯊꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ICUꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠꯒ ꯎꯅꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯕꯨ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯅꯅꯕ MS ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯁꯔꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯔꯠꯇ ꯆꯦꯟꯈꯠꯈꯤꯗꯨꯅ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯛ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯪꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯇꯦꯛꯄ ꯁꯔꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯍꯤꯅ ꯍꯥꯔꯠꯇ ꯆꯦꯟꯈꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯛ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯣꯟꯁꯨꯟ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯣꯟꯁꯨꯟ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜ 2025 ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯟꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯎꯄꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯍꯗ ꯑꯏꯕ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯔꯛꯂꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟड ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠ 8ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯖꯝꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯗꯥꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯞꯇꯥ 9ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯃꯔ MP MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ PILꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MLA 6 ꯑꯃꯁꯨꯡ ex MLA 5 ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯃꯔ MP MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯃꯔ MP MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ OALꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯌꯧꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯃꯔ MP MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ
कोर्टसिंग स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटोरीसिंग लिंखनाबा पिरखिबा डायरेक्शन की मतुंगिना मणिपुर की स्टेट असगी सिटिंग अमनि फॉर्मर एमपी एमएलए सिंग मथक्ता लोकतप केसिंग वेल सथनबा स्पेशल कोर्ट अनि कोर्ट नंबर 1 अमसुंग 2 लिंखतपका लोइना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की मैकेदिगिसु PIL नंबर 38 ऑफ 2020 in re-monitoring of criminal cases against MP MLA lokhatna well satharakibani High Court of Manipur lokhatpa PIL asiki well thingthang naina sathakraba matungda su Chief Justice ke Somashekhar amasum Justice Anthem Bimol's ki bench na PIL asi bench asiki cost list ke item number 20 da haptana masigi makhata ba well sathakri hari report adu ki matuna case ng mayunari ba Manipur gi sitting amasum former MLA Okram Ibobi Okram Ibobi amasum K Megasandra L Rameswar Maitei T Shyam Kumar T Visorjan amasum senung thangni aduga case ng mayunariba ex MLA singna Samuel Zendai Oinam Lukhoi K Ratan Kumar Moyang Tim Hemanta amasum Okram Henry ni haini supaus ta makhatari High Court langkhat pa report asigi matungina MLA o Ibobi ki mathakta House Imphal West ki session court ta case ani leiri case asdugi number na RC DST 2019A0011 November 2019 amasum RC 017 2019A0002 February 14 2019 ni hari Casing asi mathangsina Prevention of Corruption Act section 13 clause 2 13 clause 1 clause C amasum IPC ki section 420409403120B34 amasum Prevention of Corruption Act section 13 clause 2 13 clause 1 clause D amasum IPC ki section 120B amasum 420 gi makhada lokhatpani haiden spouse na makhata na phongdorakli casing asi gi maximum punishment na fine galoin na sahi tare ni adumena ma hausu power MLA si ki matta lokhaliba case ani asi investigation stage ta lairiba na case singa sigi charge sheet thagalaktri haide ni su paus na makhatari ado tendana sumna myam na thamjaram ge hausu ko nadi myam paus mata asal shinjarage mas makhata bana update myam punna ngai mina national sigi maketi myam phamda makhata na thamjari